Chroeso i raglen arall o Tân y Ddraig, yr unig raglen Gymraeg a Sbaeneg sydd i'w chlywed ar FM Delfasio 99.9. Hola y bienvenidos a un otro programa de Tân y Ddraig, Fuego del Dragón, el único programa que se puede escuchar en galés y en castellano en la radio FM Delfasio 99.9. Fi, Lois Medi, a Lleu Cihaf sydd yma i gadw cwmni i chi heddiw. Y sí, somos Lois Medi y Lleu Cihaf con ustedes por una otra semana. Wel, da ni yn dechrau rhaglen efo item idiom, ymadrodd a gair wsos yma. Fyddwn ni'n trafod un idiom, un ymadrodd ac un gair Cymraeg yn y gobaith o'ch ysbrydoli chi i ddefnyddio un ohonyn nhw mewn sgwrs wythnos yma. Esta semana arrancamos con modismo, dicho y palabra. Y sí, hablemos de un modismo, un dicho y una palabra en galés. Y lo que queremos es inspirarles y que ustedes van a usar este nuevo vocabulario esta semana. Yn nes ymlaen, mi fyddwn ni yn cael dod i nabod dwy fyfyrwraig o ysgol uwchradd y cwm yn well, ac yn ei holi nhw chydig bach am eu hoff bethau yn ogystal â'u llwyddiant nhw yn Steddfod Trefelin. Y luego en el programa vamos a conocer dos estudiantes de la secundaria en Escola Cwm. Vamos a charlar sobre sus cosas favoritas y sus éxitos en el Estado de Trevelin. Ac a diwrnod cenedlaethol y Faner wedi bod ar yr 20fed o'r mis yma, mi fyddwn ni'n troi yn sylw ni at Faner yr Ariannin yn hwyrach yn yr rhaglen ac yn trafod ffeithiau diddorol am yr haul sydd i weld ar y fflag. Dado que se pasó el Día de la Bandera el 20 de este mes, vamos a pensar un poco de la bandera argentina y hechos interesantes sobre el hermoso sol que está en la bandera. Gwych. Ac i gloi, tybed sut mae'ch gwybodaeth chi am lefrith neu llaeth? I nodi diwrnod llefrith y byd, mi fi ganddon ni gwiz i weld faint da chi a ni yn gwybod amdano fo. Wow, Lice, super cool. Y sí, para cerrar, a ver, ¿cuántos saben ustedes sobre la leche? Para notar el Día Mundial de la Leche, vamos a hacer un quiz sobre este tema. No sé si somos expertos, sí o no. Wel, arhoswch efo ni felly am yr awyr nesaf, am ddigon o sgyrsiau difyr a cherddoriaeth Gymraeg. A dyma ddechrau hefo Tafla'r Dis gan Mei Gwynedd. Así que quédense con nosotros por esta hora y estas charlas interesantes y un poco de música galesa. Y justo acá tenemos Tafla'r Dis, o tirar el dado de Mei. Wel, cyn i ni ddechrau ar yn eitem gyntaf ni heddiw Lleucu, o'n i'n meddwl mae gennym ni waith llongyfarch i wneud. En wir, Lice, Maina. Antes de empezar con nuestro primer tema hoy, hay que felicitar a alguna gente. Wel, roedd Ysgol y Cwm uwchradd yn cynnal cystadleuaeth siarad Cymraeg ymysg staff yr ysgol yn ddiweddar. A pwy oedd yr enillydd oedd yn cynhyrchydd ni, sef Fede Herrera. Llongyfarchiadau mawr iddo. Felicitaciones, Fede. Sí, los chicos de la secundaria de Escola Cwm hicieron una competencia Siarad Cymraeg, o sea, hablar galés. ¿Y quién ganó la competencia? Sí, nuestro productor Fede no puedo pronunciar tu apellido, perdón, Fede Herrera. Así que felicitaciones, Fede. ¿Quieres saludar, Fede? Okay. Fede está haciendo así, tiene un poco vergüenza. Mae ti fy bach yn swil, Fede, Dyna fo, ond os ydych chi eisiau gweld Fede ag eraill yn siarad Cymraeg, mae yna fideo ar Instagram Ysgol y Cwm uwchradd, os da chi awydd mynd i weld yr fideo bach yno. Cool, Lois, o'n i ddim yn gwybod hynny, no sabía. Así que si ustedes tienen ganas de ver Fede hablando el galés, pueden seguir Escola Cwm en Instagram para ver el genio hablando en galés. Wel, nôl at yr rhaglen rwan, felly da ni'n dechrau heddiw efo gan ddychwelyd, mae'n ddrwg gennau, at eitem idiom ymadrodd a gair. Wsos dwytha, nathon ni drafod yr idiom tynnu coes, yr ymadrodd bach i'w hedyn pob mawredd a'r gair pibonwy, neu carambano. Carambano. Carambano, yeah, carambano.
Sí, y ahora empezamos con nuestro parte lingüístico del programa, modismos, dichos y palabras. La semana pasada hablamos de tynnu coes, tirar el pelo, bach yw hedyn bob mawredd, nawr te, loes. Ok, mae rhaid i fi ddeud rhywbeth wrth y ti. Ddoe, o'n i mewn ymarfer, oedd Lala mewn ymarfer, dawnsio, a nes i ofyn i Dynes, sut bysych chi'n deud i gyfieithu? Así que ayer estaba en el salón central y yo pide a una señora, una mujer, ¿cómo se diría? Bach yw hedyn bob mawredd. Hay un modo de decir eso en castellano. Y ella me dijo que las cosas buenas vienen en envase chico. Que las cosas buenas vienen en envase chico. Mae hyn mwy fatha good things come in small packages, ond mae'n dod efo fel... mae'n rhywbeth neis, so nes I wneud fy ngwaith cartre. Así que muchas gracias a Diana, no sé cómo decir ese apellido tampoco, Diana Masachese. Muchas gracias. Diolch yn fawr iawn. Y también, sí, la palabra pibonwy de la semana pasada, carrambano. I sí, dyna ni. Gwych, ia, felly, wel, tybed os nath yn gwrandawyr ni ddefnyddio un o'n nhw mewn sgwrs, tybed. Y sí, no sé, quizás que alguien de ustedes usaron unas de estas frases en sus charlas en galés. Wel, da ni'n dechrau'r wsos yma hefo y gair, ac o'n i'n meddwl bod o'n addas iawn i ni ddefnyddio'r gair banner, neu bandera yn Sbaeneg. Cool. Sí, arrancamos esta semana con la palabra banner, y en castellano es bandera. Ia, a'r heswm o'n i'n meddwl bod o'n addas i ni drafod oedd oherwydd bod diwrnod cenedlaethol y banner yn yr Ariannin wedi bod ar yr 20 o'r mis yma. Y sí, el 20 de este mes fue el Día de la Bandera, así que es una buena palabra por el programa esta semana. Gwych, ia, ac y gair am fwy nag un banner ydy banneri. So, así que el plural es banneri. Ia, ac felly o'n i'n meddwl am hyn, fatha, mae yna sawl banner I weld yn yr Ariannin yn gyffredinol. Dwi'n teimlo bod archentwyr yn falch iawn o'r banner. Beth wyt ti'n meddwl? Dwi'n cytuno efo ti yn llwyr. Sí, que Lois dijo que en Argentina se ven muchas banderas. Oedd ti'n sôn am yr Ariannin yn gyffredinol? Sí, que la bandera argentina es muy presente en Argentina. Dwi'n cytuno efo ti'n llwyr. O ti'n meddwl bod yr un peth yn wir yng Nghymru? Es la misma cosa en Gales. A dwi'n meddwl bod yn wir yng Nghymru. Dyn ni yn sicr yn gweld y banner yng Nghymru, ond ddim cymaint. Dyn ni'n gweld y banner rhan. Felly, dyn ni ddim yn gweld y banner tu allan yr ysgol yna dyn. Así que sí, la bandera galesa es presente en Gales, pero no es presente como está acá en Argentina. Es algo muy importante acá. Por ejemplo, en Gales no se ve la bandera galesa fuera de la escuela, por ejemplo. Ia, diddorol. Wel, dyna ni, banner. Mae'r idiom os yma yn un nathon ni ddefnyddio yn yr rhaglen ddwytha digwydd bod, ond fatha mewn sgwrs, ond o'n i'n meddwl sef yn ddifur taflun bach o lini arno fo, sef gwneud môr am mynydd o rhywbeth. El modismo de esta semana lo usemos la semana pasada, era gwneud môr am mynydd allan o rhywbeth, que significa exagerar, pero literalmente hacer el mar y una montaña de algo. Ia, felly, mae'n golygu bod rhywun yn gwneud rhywbeth yn fwy o beth na sy'n angen iddo fo fod. Ie. A ti'n gwybod be, Lois? Mae gyda fi rhywbeth I ti. So, eto ddoe, o'n i'n yn y salon central. A doedd dim wifi. So, ayer yo estaba en el salón central y no había wifi, solo bastante para usar WhatsApp. A nes I ofyn I dad fynd I chwilio mewn llyfr idiom sydd efo ni adre os oedd yn gallu ffeindio un. Y mandé un mensaje a mi padre se podía encontrar un modismo para gwneud môr am mynydd allan o rhywbeth exagerar. Porque tenemos en casa, en la casa de mis padres, un libro de modismos en español. Wow, fyna mor cool. Ia, mae yn cool iawn. Felly, does dim môr am mynydd, pero lo que encontró era eso. So dyma be nath ffeindio.
So, hang on. Venir con músicas. So mae o mwy fatha to tell tales and to come with music. With music, okay. Yeah, so mae just fatha tyd deud mwy na beth ydy e. Cool. Yeah. Wedyn fatha atgoffa fi chydig bach o fel... Dwi'n yn gwybod ar syniad o fel pan ti'n deud rhywbeth efo cerddoriaeth fatha musical, mae o fod yn dramatic iawn. Well, en union. Yeah, dwi'n cytuno efo ti fanna. Sí, es la misma cosa cuando se ven películas que son musicales, son más dramáticos. Son todas las cosas son exageradas, ¿sí? Ia, macho. Ydy fedyd i wsio yr idiom yn awblau? Se usa este modismo acá en Argentina. Venir con música. Si tengo un... ¿Sí? ¿Se usa? Okay. Tengo una oración acá. Me encontré con Ramón ayer y me contó que había ganado la lotería. Ese Ramón siempre viene con viene con músicas. So fatha, mae just rhywun sydd wastad yn fatha yn deud mwy. Mae hefyd gyda fi'n arall, so hacer un escándalo, gwneud mor... Se usa eso? So hacer un escándalo mwy fatha gwneud scandal allan o rhywbeth. Okay. Mae rhaid fi ddangos hwn, okay? So mae hwn yn nodweddiadol iawn o dad fi yn helpu fi efo gwaith. Nath yrru llun i fi o'r idiom. So dwi'n mynd i rannu hwn efo ti, so... Mae mor cute. O, sydd wedi gwneud hwnna? Fe sydd wedi gwneud e? Waw, wel, i'r gwrandawyr sydd ddim yn gallu gweld, mae tad Lleucu wedi gwneud llun bendigedig o'r idiom a wedi dod efo'n fyw. Así que sí, ese es muy característico de mi padre, que yo le pedí un poco de ayuda y me mandó no solo un modismo en español, pero también me dibujó algo hermoso del modismo. Y el gwneud mor am mynydd es exagerar. Me hizo un diseño de la playa y la montaña. Y un hombre y se rompió una botella. Y hacer un escándalo, gwneud mor am mynydd. Felly, dyna ni. Hyfryd, diolch yn fawr, Lleucu, a diolch i dy dad di hefyd. Muchas gracias, padre. Wel, ac yn ola, yr ymadrodd, sgynny ni, mae hyn yn ddod, yr hen a wyr ar ieuanc neu ar ifanc a dybio. Ok, sí, y ¿cómo se dice? Sí, el dicho que tenemos esta semana es, ¿me dice? No lo puedo decir. ¿Qué pasó? Erhen ar oír, ar ieuanc a dybio. El viejo sabe y el joven sospecha. Yn Sbaeneg. Dwi'n mynd siŵr os dwi'n licio hwn, Llyg. Dwi ddim yn meddwl bod fi hefyd. Sorry, Lois, dwi'n meddwl falle bod gyda fi rhywbeth. Falle bod gyda fi mwy o wybodaeth ynglyn â hwn hefyd. So mae gyda fi fersiwn Sbaeneg o hwn hefyd eto gan dad. También de mi padre que me ayudó cuando yo estaba sin internet para buscar. Bueno, en castellano se puede decir enseñar al maestro armar el castillo. So, dysgu'r meistr sut i adeiladu'r castell. O'n i'n meddwl castillo, o'n i'n meddwl castell oedd hwnna'n meddwl. Diddorol. Mae hwnna'n diddorol. So, dwi'n licio hwnna just fel o ran cyfieithiad, ond yn mynd nôl at y ti, so ti ddim yn licio fe, ti ddim yn really cytuno fo fe. Na, dwi'n meddwl fatha, dwi'n gwybod, fatha, dwi jyst yn teimlo fel mae gen pawb brofiadau gwahanol dim otch paint oed, wyt ti? Dwi'n cytuno efo ti, Lois. Así que yo estoy de acuerdo con Lois que no son siempre los viejos que saben y tenemos todas experiencias y todos pueden contribuir y no importa si son... sí, todos tienen experiencias distintas y podemos aprender de cualquier persona. Wel, dwi'n gwybod, beth ti'n teimlo'r efo? Dwi'n cytuno efo ti'n llwyr. Dwi'n dysgu pethau nawr trwy'r amser, aprendo cosas nuevas siempre con
Sí, con mi hija, gyda'r merched, gyda'r plant yn y dosbarth. Dwi'n methu meddwl am rhywbeth reit nawr, achos dwi'n dosbarth. No puedo pensar en algo específico en este momento, pero sí, soy de acuerdo con vos, Lois. Gwych. Felly fel pob wythnos arall, dyma her i'r gwrandawyr sy'n dysgu Cymraeg neu sy'n yn siarad Cymraeg yn rhugl hefyd, i ddefnyddio unau'r gair banner, yr idiom gwneud môr a mynydd o rhywbeth neu yr ymadrodd yr hen a wyr a'r ifanc a dybia mewn sgwrs os. Entonces, como todas las semanas, el desafío para ustedes que nos escuchan y que hablan que hablan ya o que están aprendiendo el galés es de usar este nuevo vocabulario en una conversación esta semana. So, pensad en gwneud môr a mynydd. Mynydd. Banner oedd y gair, ac beth oedd yr ymadrodd, yr hen a wyr ar ifanc a dybia. Diolch yn fawr iawn, Lois. Wel, amser rwan am yn ail gan ni heddiw, dyma Ti ar y mynydd gan Maharishi. Y ahora vamos a escuchar la segunda canción, Ti ar y mynydd, una casa en la montaña de la banda. Wel, dros yr wsdosau dwytha, da ni wedi bod yn ddigon ffodus i sgwrsio hefo gwahanol fyfyrwyr o Ysgol Uwchradd y Cwm. Ac wsnos yma, da ni'n cael y pleser o ddod i nabod dau fyfyriwr arall. Felly, Sí, en las últimas semanas hemos hecho charlas con estudiantes de la secundaria acá en Escolocom y esta semana tenemos el placer de conocer a algunos alumnos más de la escuela. Así, ¿quién tenemos esta semana? Pwy sef o'n i wsos yma? Pwy wyt ti? Emma dwi. Gwych, a pwy wyt ti? Anna Paula dwi. Hola, hello Anna Paula ac Emma. Croeso i'r studio, neis i'ch cael chi yma. Felly, nawn ni ddod i nabod chi bach gwell. O lle ydych chi'n dod? O lle wyt ti'n dod, Emma? ¿De dónde sos, Emma? Dwi'n dod o Trefelin. Hyfryd, be amdano ti? Fi hefyd, dwi'n dod o Trefelin. Así que las dos vienen de Trevelin. Gwych. Ac faint oed wyt ti, Anna Paula? ¿Cuántos años tenés, Ana Paula? Dwi'n 13 oed. 13 años. A dwi'n 13 oed hefyd. Y dwi'n anghofio nawr, me olvidé. Ana Paula y Emma. ¿Cuál es Ana Paula? ¿Cuál es Emma? Dwi'n Anna Paula. Dwi'n Emma. Y Emma también tiene 13 años. Diolch yn fawr iawn, perdón. A da chi, pa flwyddyn yn yr ysgol da chi? ¿Y en qué año están? Blwyddyn 2. Blwyddyn 2. O ysgol uwchradd. Ia, yn yr ysgol uwchradd. Ddim yr ysgol gynradd. So chi bach yn dal, ia. Sí, las dos son en segundo año de la secundaria. Wel, be wyt ti'n hoffi wneud yn amser hamdden? Nw'n i ddechrau fan, Ana Paula. ¿Qué te gusta hacer en tus pasatiempos, Ana Paula? Dwi'n hoffi ysgrifennu storis. Waw. Cerd. Hefyd. Achos dwi'n caru ysgrifennu. Así que te gusta escribir cuentos, poesías, porque te encanta escribir. Yeah. Waw, mae hynna mor cool. Gwych. Wyt ti'n sgwennu yn Sbeineg neu'n Gymraeg neu'r ddau? Neu... Na, dau. Y ddau? Wow, en verdad. Cool. Wow, así que escribís en los dos idiomas, en galés y en castellano también. Difyr, diddorol iawn. Qué interesante, sí. Be amdano ti yma? Be ti'n licio wneud yn amser hamdden? Dwi'n hoffi cysgu. A dwi'n hoffi chwarae pêl-foli gyda fy ffrindiau gorau. Well, dwi'n hoffi cysgu hefyd, Emma. A mí también me gusta mucho dormir. ¿Te gusta dormir y jugar a vóley y estar con tus amigos? Ond ar ben fy llun, dwi'n hoffi chwarae pêl-droed en Parc T. Así que cuando estás sola te gusta jugar a la pelota o a fútbol. Yeah. Sí, en tu jardín. Cool. Nes ti gystadlu hefo Ysgol y Cwm yn yr, fel o'na gema, yn doedd gema chwaraeon rhyngolegol? ¿Y vos participaste en los juegos intercolegiales en el equipo de vóley? Yeah. Nethoch chi ennill? Yeah, da ni... Ennill. Primer... Na, gwbr.
Gofr? Gynta. Así que la escuela ganaron el primer premio, ¿se dice? El primer premio. Wow, muy bien, Diane. Gwych, llongyfarchiadau, da iawn chi. Wel, pan ti ddim yn cysgu, be ti'n licio bita yma? Be ydy dy hoff fwyd, dyn? Así que cuando no estás durmiendo, estás comiendo, ¿qué te gusta comer más? Dwi'n hoffi sushi. Dwi'n hoffi bwyta sushi. Ah, ¿te gusta el sushi? A mí también, mucho. Nice. Yn lle wyt ti'n cael sushi yn Trefelin? ¿Y dónde se puede conseguir sushi en Trevelin? Dwi ddim yn gwybod, ond fy mam coquinha sushi. Wow. Así que tu mamá, ella cocina o prepara el sushi en casa. Blasus iawn, hyfryd. Qué rico. Be amdano ti, Anna Paula? Be ti'n hoffi fwyta? Dwi'n hoffi bwyta tacos. Fy hoff bwyd ydy tacos. Y Ana Paula, a ella le gusta comer tacos, le encantan los tacos. Hyfryd. Be wyt ti'n hoffi gyda'r tacos? Gyda avocado. Ah, tacos con palta. Blasus iawn. Wyt ti'n gwneud y tacos? Neu, Ian? Gyda fy teulu. Braf iawn. Hyfryd. Felly ti'n hoffi coginio? Ana Paula le gusta cocinar y preparar tacos con su familia en casa. Wel, mae'r ddwy ohonoch chi yn amlwg yn ysgol y cwm ac yn cael gwersi yn Gymraeg ac yn siarad Cymraeg yn hyfryd. Be am eich hoff eiriau Cymraeg chi? Beth ydy dy hoff air Cymraeg di yma? Así que ustedes dos obviamente estudian galés acá en la escuela, pero ¿cuál es tu palabra favorita en galés? O una palabra que te gusta. Dwi'n hoffi dweud Cymru. Te gusta decir Cymru, que Cymru es Gales en galés. Dwi'n hoffi dweud sglodion. Y a vos te gusta decir sglodion, y sglodion es papa frita. Sí, papa frita. Y a mí también me gusta mucho la palabra sglodion y cómo vos pronuncias la palabra sglodion. Dwi'n hoffi'r ffordd ti'n dweud o hefyd. Nice. Yng Nghymru, ydych chi wedi clywed am sgods a sglods? Na. Na? Así que en Gales escucharon de scods y sklods. Scods y sklods en Saesneg, Lois, ydy. Fish and chips. Fish and chips. ¿Escucharon de fish and chips? Fish and chips en Gales se puede decir scods y sklods. Scods y sklods. A maen nhw'n blasus iawn. Ydy, mae'n un o'r pethau dwi'n golli am adra. Maen nhw'n hyfryd. Sklods gyda vinegar. Digon o halen, Las papas fritas con vinagre. Con vinagre. Mae'n nice. Hyfryd iawn. A sos coch weithio. Sos coch ydy ketchup. La salsa roja. Wel, symud ymlaen i bynciau eraill yn yr ysgol heblaw yn Gymraeg. Beth ydy'ch hoff bwnc chi yn yr ysgol? Así que aparte del galés, ¿qué les gusta estudiar en la escuela? Fy hoff bwnc ydy mathemateg achos athrawes Belen yn hyfryd iawn. Perdona, Emma, a ella le gusta mucho la matemática porque la profe o el profe es Ana, no, ¿cómo se llama? Belén. Te llevas muy bien con el profe. Dyna braf. Beth amdano chdi, Anna Paula? Beth ti'n licio yn ysgol? Fy hoff pwnc ydy iaith. Achos dwi'n caru ysgrifennu a darllen. Y a vos te gusta mucho la lengua porque te encanta escribir y leer. Qué hermoso. Difyr iawn. Wel, oedd y ddwy o'ch chi'n brysur iawn yn Eisteddfod Trefelin. Mae'n teimlo fel lot yn ôl rwan, ond ddim mor bell o hynna nôl. Ond be oeddech chi'n neud yn Eisteddfod Trefelin? Y sí, hace mucho tiempo ahora que pasó el Eisteddfod de Trevelin, pero ¿qué hicieron ustedes dos en el Eisteddfod? ¿Cómo participaron en el Eisteddfod? Yn yr Eisteddfod, dwi'n gwneud llawer o gystadleuaid, ond fy hoff gystadleuaid ydy ysgrifennu gerdd Ysbeinig.
Participaste un montón en el Eisteddfod, pero lo que te gustó más era escribir una poesía en galés o en castellano. Español. En castellano. ¿Y cómo se llamaba? ¿Sobre qué escribiste? Dwi'n ysgrifennu... Cariad. Amgariad. Del amor. Qué lindo. Hyfryd iawn. Waw, cool. A be amdano chdi yna, Paula? Fi hefyd dwi'n gwneud a llawer o gystadleuaeth, ond fy hoff gystadleuaeth ydy ysgrifennu yn Sbaeneg a Cymraeg hefyd. Dwi'n ysgrifennu 2 cerdd. O, gwych. Am be nes di sgwennu? Un trist Un trist. a un o terror. Fel, ia, arswyd. Arswyd, diolch Lais. Así que vos también participaste un montón, pero lo que te gustó más era escribir poesías o cuentos. Poesías, y en galés y en castellano, una poesía muy triste y la otra de terror. Arswyd. Ia, reit wahanol i'w gilydd, felly. Dos cosas muy distintas. Sí. O, diddorol. Ac oeddech chi hefyd yn cyd-adrodd ac yn adrodd ac yn canu. Así que participaron en las cosas grupales también, recitaron en grupo y cantaron en un coro también, ¿sí? Da chi'n cofio am bach o'r nos da? Yr cyd-adrodd? Ja. ¿Se acuerdan de la poesía que recitaron? Da chi eisiau greu chydig bach yn yma? Okay. Nos da. Mae'r holl anifeiliaid y goedwig I gyd yn cysgu nawr. Mae'r twrch a'r bricopin yn chwerni ers meitin. Mae'n amser swatio I lawr. Oh, wow, Diane. Qué bien, muy bien, chicas. Diane. Briliant. Wel, mae di bod mor neis cael chi yma I siarad efo ni heddiw. Diolch I chi am ddod I fewn. Diolch. Muchas gracias por venir a charlar con nosotras, chicas. Os a rhywun da chi eisiau dweud helo, sy'n nhw cyn I chi wyd? ¿Quieren saludar a alguien antes de volver en Rhywun sy'n clase? gwrando? Fy mama, fy dad. ¿Cómo se llaman tu mamá y tu papá? Fernanda I Keke. Hello, Fernanda. Keke. Fi hefyd. Hello, mam. Beth ydy enw mam? ¿Cómo se llama tu mamá? Anna. Anna. Hello I Anna hefyd. Gwych. Wel, diolch yn fawr. Nawn ni weld chi eto. Diolch. Diolch. Ta-ta. Wel, amser rwan am yn trydydd canu heddiw, a da ni'n mynd I glywed nesa Mared Williams yn canu Pontydd. Mwynhewch. Vamos a escuchar una canción de Mared Williams, Pontydd. A dyna ni Pontydd gan yr anhygol Mared Williams yn fanna. Pontydd de la hermosa Mared Williams. Wel, mi nathon ni sôn yn gynharach yn yr rhaglen ei bod hi yn ddiwrnod cenedlaethol y fanner yma yn yr Ariannin ar yr ugeinfed o Fehefin. Felly, be am I ni ddysgu mwy am y fanner yma? Diolch, Lais, dwi angen dysgu. Sí, antes decimos que hemos festejado el Día de la Bandera acá en Argentina, el 20 de junio. Entonces, sí, vamos a aprender algunas cosas sobre la bandera. Lois me va a enseñar chimney de escribir. Dwi'n teimlo'r pwysau. Wel, yn amlwg mae'r fanner mewn las gola a gwyn, a mae'r hael yn canol y fflag. Ond nawn ni siarad yn bach am be mae'r nodweddion yma'n gynrychioli. Bueno, así que obviamente la bandera es celeste y blanca, y hay un sol en el medio. Pero vamos a hablar sobre qué significa todo eso. Felly, o ran fel i'r glas ar gwyn, a gyda llaw, o'n i'n meddwl sef yn ddifur sôn am y ffaith bod na air, chos o'n i'n siarad efo rhywun yn diweddar ynglyn â bod na ddim un gair ar gyfer glas gola neu celeste yn Gymraeg. Ac o'n i'n meddwl fel pam bod o mor bwysig yn fama, wrth gwrs oherwydd lliw y fanner fel gallu
Alla dyna pam mae yna air penodol ar gyfer Glasgow yn Sbaeneg. Dwi'n gwybod. Mae'n ddiddorol iawn, Lois. Lo que es interesante es que para nosotros que hablamos galés y hablemos galés y inglés, es que en castellano y en español hay una palabra para decir celeste y nosotros no tenemos esta palabra, tenemos que decir Glasgow. Y sí, quizás no sé por qué tienen esta palabra, pero es muy importante porque la bandera es tan importante, así que hay una palabra para describir el color de la bandera. Ond hefyd, Lois, mae'r un peth yn Eidaleg. Maen nhw hefyd efo gair yn gwahaniaethu rhwng glas a glas golau. Fel un gair. Na, so mae yna ddau air, a mae'n bwysig iawn, a mae'n ddau liw gwahanol. Mae fatha ffordd, maen nhw'n meddwl bod yn ddau liw gwahanol. So fel, lo mismo en italiano también, que tienen dos palabras, es blue, sef azul, glas, blue ydy e, a wedyn azzurro ar gyfer glas golau. Ti'n gallu dweud yna eto? Azzurro. 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 Mae'n pwyslais ar yr ie? Ie, so mae dau Z a dau so azzurro. Ie. Ond mae'n ddiddorol, ond hefyd, mae'r gair glas, fatha i ddisgrifio glas, fel glas yn ei hun, yn rhywbeth cymharol newydd yn Gymraeg hefyd, achos mae gwyrdd, achos dyn ni'n gallu defnyddio'r gair glas i ddisgrifio pethau sydd yn wyrdd. Ie, wrth gwrs. Ond diddorol, mae'n really... Mae'n diddorol, y gair glas. Así que lo que dije era que la palabra glas o azul en galés es bastante nueva para describir el color azul, porque antes se usaba la palabra glass, que significa azul ahora, para describir las cosas que son verdes. Fel glaswellt. Y glaswellt, y glasni. Mae'n neis. A mae'r un peth mewn ieithoedd Celtaidd arall. Lo mismo en otros idiomas celtas. Wel, mae'r sgwrs yn mynd â ni lefydd, dwi'n mirio. Sorry, diolch bach o segwe fanna. Mae'n hyfryd dysgu am y pethau yma. Felly, y glas ar gwyn, mae'n cynrychioli yr awyr yn yr achos yma beth mynnag. Sí, así que el celeste y el blanco son, sí, el cielo y, sí, el cielo. A wedyn, o ran yr haul, dyma'r haul mai sydd yn gyfeiriad at chwildro mai ddigwyddodd yn 1810. Wel, mae hwn yn really ddiddorol, Lois, achos o'n i ddim yn gwybod hwn. Y yo antes no sabía esto, que el sol representa el sol del 25 de mayo de la revolución en el 1810. A hefyd, mae'n ddiddorol bod gen yr haul nodweddion dynol hefyd, wrth gwrs, fel ni ddim wedi meddwl amdano llawer cyn edrych yn efo'n iawn. Y sí, es interesante, para nosotros es interesante que el sol tiene características humanos también. A wedyn, ffaith ddiddorol am yr haul yma ydy fod gen fo 32 pelydr ac 16 yn nhw'n donog, felly yn weifi, a wedyn 16 yn syth. O'n i rioed ydi edrych mor fanwl ar yr haul yma o'r blaen cyn yr eitem yma mae rai wedi. Na, fel dwi rioed i wneud hynna, ond dwi yn mynd i wneud hynna, Lois. Y sí, eso es muy interesante, no lo sabía antes, que el sol de la bandera de la Argentina tiene 32 rayos, 16 rayos que son ondulados y 16 que son derechos. Y sí, yo tengo que ir a fijar la bandera. Mae hefyd yn cynrychioli'r inti, sef Duw yr haul, oedd yn gyndaid i'r inciaid. Wow. Y también el sol representa Inti, y Inti era el dios del sol, un ancestro o antepasado de los incas. A mae yna chwedl bod pobl wedi gweld yr haul yma yn yr awyr yn Buenos Aires fel oedd y llywodraeth newydd yn cael ei datgan yn ystod y chwildro yn 1810. Felly, diddorol iawn. Y sí, hay una leyenda que dice que la gente de Buenos Aires vieron este sol en el cielo cuando anunciaron el nuevo gobierno en Argentina durante la revolución. Gwych, diolch Lleucu. Ac un peth ola, enw'r person nath gynllunio'r faner oedd Manuel Belgrano. Ac o'n i jyst yn meddwl pa mor cool oedd hynna i gael y swydd o
greu'r banner. Yeah, mae hynna yn job really cool. Y sí, el diseñador de la bandera fue Manuel Belgrano. Y sí, una dedicación muy interesante de ser un diseñador de banderas. Tú ves, son designers, hablando de diseñadores. Oh yeah, chwaer fi. Ie. Mae chwaer fi yn cynllunio, ond o'n i ddim yn sôn am chwaer fi. Sí, mi hermana eisiau diseño cosas, pero nes i gwrdd fy merch a jobio just cynllunio sana. Na, ci. Yeah. Conocí una chica una vez y su trabajo era diseñadora de medias. Ni fel, cool. Ki Wow. Ie, fel, sut wyt ti'n fel cael y swydd Just yn dod yn, wow. Ar lleol.com. Yeah, fi'n good. Just cynllunio sana, super cool. Wow, difyr iawn. Wel, ie, mae yna yn amlwg ddiwrnod cenedlaethol sy'n awgrymu pa mor bwysig ydy'r faner yma yn yr ariannyn. Ac bryd hynny, mae yna ddefodau ar y diwrnod yma lle mae plant yn ysgol y cwm ac yn ysgolion eraill, dwi'n cymryd, yn ymarfer dangos ffyddlondeb i'r faner. Felly, gyd ti'n gwybod mwy am hwn na fi eich? Wel, dwi ddim yn gwybod lot o bod yn onest, ond mae hyn yn rhywbeth nodweddiadol iawn o'r ariannyn a sydd yn wahanol iawn i ni adre yng Nghymru. Eso es algo, sí, muy distinto de la Argentina y que nota la importancia de la bandera argentina acá en Argentina, que los chicos participan en una ceremonia para prometer a la bandera. Y nosotros en Gales, en Gales tampoco en el Reino Unido, no tenemos esta costumbre. Y sí, los chicos acá de Escolocum de cuarto grado están preparando para prometer a la bandera. Difyr. Ac, wel, yn addas iawn, mae'r can nesaf ni gan athrawes o Ysgol y Cwm, sef Maria de Oro, athrawes gerddoriaeth yn yr ysgol gynradd. A mae hi wedi cyfansoddi can o'r enw Banderas neu a Baneri, achos mae'n can ddwyieithog. Felly dwi'n edrych ymlaen iawn i wrando ni hi rwan. Y sí, ahora vamos a escuchar una canción de María de Oro y ella enseña música acá en la escuela y en Trevelin, y ella sí es su canción o sí, no sé si es su propia canción, pero ella canta y colaboró, no sé con quién colaboró para hacer la canción. Yo me daba falle nath Nia neud y cyfieithiad Cymraeg. Sí, creo que Nia hizo la traducción. Es una canción en galés y en castellano. Ia, dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn i glywed y gan. A diolch, Maria, am anfon y gan ymlaen at ni. Y muchas gracias, Maria, para mandarnos la canción. Ia, diolch yn fawr i Nia ag i Maria. Yeah. A dyna ni Banderas, Baneri gan Maria de Oro. Hyfryd iawn. Hermosa canción, Baneri o Banderas gan Maria de Oro. Wel, da ni wedi cyrraedd yn eitem ola ni heddiw, ac mae'n eitha anarferol eich. Da ni'n mynd i gael quiz i ddathlu diwrnod llefyriaeth y byd. Y ahora vamos a hacer un quiz del Día Mundial de la Leche. Ia, felly ar ddiwrnod cyntaf, mis Mehefin, oedd hi ddiwrnod llefrith, o'n i'n mynd i ddweud llaeth, llefrith fyswn i ddweud, beth sa'ch ti ddweud? Lois, mae hwn yn ddiddorol. Así que el primer del mes de junio es el Día Mundial de la Leche. Y en galés tenemos dos palabras para decir leche. Tenemos llefrith y llaeth. Wel, mae hwn yn ddiddorol, Lois. Lois, pa yw'r ti'n defnyddio, Lois? Llefrith. Llefrith, que se usa en el norte, pero no en todo el norte. A dwi'n dweud, fatha, nes i dyfu fyny yn deud llefrith. Sio me nes i diciendo llefrith que fue algo muy, como se dice, controversial en mi pueblo, porque nadie usa esta palabra. Llefrith, ¿qué es llefrith? Llaeth is llaeth, leche. Ond nawr dwi yn defnyddio llaeth achos bod fi'n gweithio efo plant yn ysgol a yn gorfod trio cael nhw i ddefnyddio geiriau Cymraeg, so fi'n defnyddio llaeth. Y ahora yo uso la palabra más común, que es llaeth, porque sí, mi trabajo en Gales es de enseñar el galés en el jardín.
y es más fácil de usar esta palabra que llefrith. Just fel fi. Just fel chdi. Just fel ti. Ie, ti'n dweud rei fas. Yeah. Ond mae yna t-shirts i gael yng Nghymru yn dweud tîm llefrith a tîm llaeth. Oes. Ti wedi gweld nhw? O'r rhaid i gael rei. Maen nhw'n cool. I hay remeras en Gales que se venden en el Eisteddfod que se dicen equipo de llaeth o equipo de llefrith. ¿Qué equipo de leche estás? Y mi hermana tiene uno que dice equipo llefrith. O, waw, rhaid i Ie. fi gael. Yeah, dydy hi ddim yn licio bod fi'n mynd fatha llaeth, man. Por qué cambiaste? Pam wyt ti'n dweud llaeth nawr? Ond dyna ni. En el traductor japonés sí sale suebre. Ah, waw, Fede. So, y gair cyntaf sy'n dod yn Google Translate ydy llefrith. Mae Google wedi penderfynu. Waw, Llefrith ydi o. mae hwnna'n rili ddiddorol. Llefrith sydd i ennill. Ie, Llefrith sydd llefrith wedi ennill, ie. gan o llefrith. Bueno. Wel, da iawn. Wel, o'n i ddim yn gwybod bod na ffasiwn diwrnod yn bodoli a diwrnod llefrith y byd. Oeddech chi'n gwybod? No, yo no sabía que existía un Día Mundial de la Leche, pero sí, es algo muy importante. Ie, wel, ydi oherwydd dwi wedi dysgu yn hoff iawn o lefrith. Yeah, la leche es un tema muy importante para mí. Me encanta la leche. Dwi'n caru llaeth. A dwi'n colli yfed llaeth adre. Dwi'n colli yfed llaeth Cymru. Yo extraño mucho la leche de Gales. Ie, mae'n wahanol iawn. Wyt ti'n colli llefrith Cymru lawa? Ydw, achos mae'r llefrith fan ddim yn neis. Sí, y a Lala también a ella le extraña la leche de Gales, porque es muy distinto. Sí. Ie, mae'n wahanol, yndi. Fel adra, dwi'n yn gwybod os sgynnych chi fo'n ardal chi, ond mae'n gwahanol efydd yng Nghymru, mae'n fatha bron fatha vending machines o fatha llefrith di, fatha troi fyny. Oes, ni efo hwnna en Aberystwyth. Oes, Oes, y sí, nosotros también tenemos, es como una máquina donde vos, de autoservicio, cuando vos puedes ir a la máquina y puedes llevar tu leche que viene directamente de la chacra. Y la chacra Jenkins, que está cerca de mi casa, cerca de mi escuela, y los niños de la escuela los niños de la chacra van en la escuela, y así que, no sé, para mí tiene un sabor más rico. Es local, es fantástico, es muy cremoso, y no es caro tampoco, mae'n lleol, ydy ddim yn Yn ddrud. hollol, yn hollol yn bwysig cefnogi cwmnïau lleol. Yeah. Iawn. Wel, o'n i'n meddwl safon ddifur profi'n gwybodaeth ni felly am o lefrith. Felly, da ni'n mynd i gael quiz chydig bach o'n i weld os da ni'n wybod amdano fo. Ok, y ahora es el momento del quiz sobre la leche. I eisiau, nawr dwi'n teimlo bach yn embarrassed, achos dwi'n dweud mae llawedd yn rili bwysig i fi. Mae'n siŵr bod ddim yn gwybod yn byd. O'n i ddim yn gwybod lot o'r atebion yma cyn, so dwi'n eich fydd chdi'n fwy arbenigreg. Ok, no, yo tengo vergüenza ahora porque recién dije que sí, la leche es muy importante para mí, pero la verdad es que no sé mucho sobre la leche. Me gusta solo el sabor y tomarlo. Iawn, oce. Felly, cwestiwn gyntaf oedd pryd oedd yr fel fan lefrith gyntaf i gael ei ddyfeisio yn... Dwi'n cymryd bod hwn yn y... Iawn, Deyrnas Unedig. Ok, buena pregunta. ¿Cuándo empezó a trabajar el primer camión que iba con la leche para dar a la gente? ¿En qué año fue? Dwi'n ddim yn siŵr iawn. Dwi'n mynd i ddweud, siŵr o fod yn eitha cynnar. Yo creo que sí, hace mucho tiempo. Ti isio opsiynau? Oh, ydw, sí. Yeah. Quiero las opciones, por favor. Ok, felly opsiwn 1, 1879. Ok, el primera opción, 1879. Ok. Opsiwn 2, 1889. Ok. Dwi'n newid hynna? Na, Naddo. ti'n dweud 1889 a 1879. Na fo, iawn. Ok, 1879 o 1889. Dwi'n mynd i fynd am 1889. Da iawn. Ok, sí, el año 1889 empezaron
con el camión de leche que iba a vender la leche. A maen nhw dal yn bodoli nawr i este servicio existe siempre hoy. Sgynnych chi rhywun yn ardal chi'n dod o gwmpas? Oes, mae dyn llabreth i gael. Sí, hay un hombre de leche. Se llama y dyn llaeth, el hombre de leche, que es un trabajo de... Ti'n cofio y llyfr a wedyn mae yna dyn llaeth ynddo fe? The Tiger Who Came to Tea? Na, Yn Cymraeg neu Saesneg? Cymraeg. Sí, no sé, no me acuerdo Mae de yna un... brawd, mae yna chwaer bach. Alfie Lily May. Yeah. Ah, sí, hay cuentos en galés y en inglés también que se llaman Alfie a Lily May y hay un hombre de leche y Alfie a Lily May. Están acá en Escolocom, mae'r llyfrau yma en Escolocom. Ydyn, fi ffeindio nhw, sí, están acá, son hermosas estos cuentos y el hombre de leche es un amigo de la familia, mae'n ffrind o'r teulu. Fi di colli bron i gyd o llyfrau fi, ond o'n i efo 100,000. 100,000 yn yno, llawer iawn. Yeah, vos tenés un montón de libros en galés, Lala. Fi di colli nhw i gyd. Drwyana chdi, Lala bach. O, dim i gyd o'n nhw. Wel, Diolch Beth. cwestiwn nesaf. Ymha grefydd mae gwartheg, sori, dwi'n cyfeithi hwn ar y pryd, yn cael ei hystyried yn anifeiliaid Sanctaidd. Sanctaidd. En Hinduism. Sí, en qué religión la vaca es un animal sacro, se dice, un animal sacro, santo, sagrado. En qué religión la vaca es un animal sagrado es el hinduismo. Ie, mae'n ddiddor. Dwi'n meddwl o'n i'n gwybod hynna cyn ymchwil, ond Nes- oedd dal. Fi'n cofio dysgu hwnna yn yr ysgol. Yn yr Me acuerdo ysgol, aprender ie. eso en la escuela, en Gales. Difyr. Iawn, cwestiwn nesaf. Ti di cael marcio llawn hyd yma. Oh, yes! Pa wlad ydy yr un sy'n cynhyrchu mwyaf o lefrith bob blwyddyn? ¿En qué año se produzca la más leche? Wel, dwi'n mynd i ddweud, mae Cymru siwr fod yn cynhyrchu lot i Prydain, a siwr fod Zeland Newydd hefyd. Mae yna opsiynau eraill o fama, feswn i ddim di meddwl amdanyn nhw. Ok, yo decía probablemente el Reino Unido y la Nueva Zelanda, pero Lois me va a dar opciones. Gen ti yr Unol Daleithiau, Los Estados Unidos, wel, y Deyrnas Unedig fel ti newydd awgrymu, el Reino Unido, ac hefyd India. India. Ie. Wow, diddorol. India, yo diría los Estados Unidos, te. Yr ateb cywir di, India. India. O'n i ddim yn disgwyl hynna o gwbl. Wow. No, yo tampoco. En India. Does na ddim mwy o wybodaeth. No hay más Anfonsis, información. Ond gyd-destun. Sí. Ond ie, swn i di disgwyl mae'r Unol Daleithiau fysa fo allan o'r opsiynau yna. Ond Yeah. diddorol. Wow, India. Difyr iawn. Diolch, Lois. So, os mam oedd yn rhaid quiz, bys y ti di rhaid yr un ateb. Well, yeah, Bys pues y Lois. ti di trwy. Ti'n iawn, Lala, tienes razón. Lois estaba de acuerdo conmigo que los Estados Unidos, pero no, era el India. India. A'r cwestiwn ola, pa ddyn enwog, neu ddyn enwog, oedd yn gwneud gwaith dyn llefrith neu person llefrith cyn dod yn actor? Ooh. Ti eisiau fi enwi? Ok, na gyfieithu. Ok, así que hay un famoso actor y antes de inventar famoso o trabajar como un actor muy famoso, su trabajo era el hombre de leche, de vender leche en el camión. ¿Y cuál era el hombre? Ok, gawni glywed yr opsiynau. Vamos a escuchar las opciones. Na i roi dau opsiwn felly. Yr un cyntaf di Sean Connery, a'r ail di Gary Oldman. Ok, Gary Oldman, que es Sean Connery. Y para ustedes, Sean Connery, actor James Bond, los primeros películas de James Bond. Y Y rhai mam ni'n hoffi. yeah, las películas que a tu abuela le gusta mucho. Sí. Y Gary Oldman, que actuó Sirius Black. Ie. Sirius Black en las películas de Harry Sirius. Potter. Dwi'n meddwl Sean Connery.
Yo Ie, creo da Sean iawn. Connery. Dwi'n gallu dychmygu hyn, eso lo puedo imaginar. Sí, muy bien. Ie, dyna oedd o'n neud cyn dod yn ddyn enwog. ie. Waw, diddorol iawn. Diolch yn fawr, Lais. O, diolch i chdi. Ti di gwneud y dda iawn yn y cwis yna. Diolch. Ie, fi wedi cael marcau llaw. O na, fi wedi cael un yn O rhan. na. Ie, Un yn rhan, ond dyna ni. Nawn ni anwybyddu hyn. Ie. Wel, nawn ni orffen yn rhaglen heddiw efo can fach gan yr artist Lleiwen Steffan a dyma'r gan breuddwydio. Y ahora terminamos este programa con una canción de la artista Lleiwen Steffan y la canción se llama Breuddwydio, que significa... A dyna ni awr arall wedi mynd fel y gwynt. Gobeithio bod chi wedi mwynhau y cwmni ni heddiw. Sí, listo, ya está. Terminamos. El tiempo vuela y esperamos que se hayan disfrutado esta hora con nosotros hoy. Diolch yn fawr iawn i Lleicu am gyfieithu a'r holl gyfraniadau eraill. Muchas gracias. Muchas gracias, Lois, para presentar a Leiki am gyfieithu y a Leiki para hacer las traducciones. Y muchas gracias también a Fede para producir el programa que nos ayuda siempre un montón. Ia wir, diolch yn fawr iawn i Fede am gynhyrchu a chadw trefn arno ni. A diolch i FM Delfasio 99.9 am y cyfle i gael gwneud yr rhaglen yma. Y muchas gracias también a FM del Valle 99.9 para darnos la oportunidad de hacer este programa. Y, Mae'n ddrwg gen i. Na, A ma'n diolch iawn. i chi wrandawyr o'n i'n mynd i ddweud. y muchas gracias y a ustedes también que nos escuchan. Wel, mwynhewch eich wythnos a mi fyddwn ni nôl efo'r rhaglen llawn dop arall i chi wythnos nesaf. Tan hynny, hwyl fawr. Que pasen una hermosa semana y hasta la próxima. Gracias, tata, chao. Ciao.